Ujisu utarwa ya ka kajingin hakawe garibun theno samaria udo amru aka unu bandi yakni ka sliang pat handrei unu bandi yakni ka kabamangan ai sliang shu daleliru berkata kumbani nitip baka galong kabadan kambang jigum ko jokni bangi di bangi sum nusat ibn khut hatu mi na berkat ni baga jigim ka baga jaman sim idon kami ya kani ka ka baga jaman sim ka ba uji suwi ulah terwa kum unong pun jongni terwa kani ka ka jigim ka bakong kaikani kalong ka bakong sanbha panitip pa klam ujisu ubalong katulong ka gajing gilong kita kibla ayap shisha gilalong kita kibla ayap lepa hakapop batang ujisu ubadan ya kata ka gajing kabala pen jae gijik sliang hagajing kabak jaman sim hagajing terkhong kabakan jaman sim hagajing sliang kabakan jaman sim kebapu lagi kibrio niwat kata gajing dia gajing sliang penca gajing sliang gajong ni gajing terang gajong ni hagajing gajong ni bapak kasih hari ke kebangi gibduna kolong kebangi giklet pat pa udan ujisu penca ya kata kecing seliang ke pekerjaan sim kejongi uturwa hangi ya ka kajing ka ba dan menu bala aban ai Henry tang mau ni ga kubor nga kwa ben mau ya pi pentu minang ginyai duai ban ginyai huwan bin pan bau kumau lah terwas pun yangi ya kani ka kajing atau ni terang ni pan yo mat ya ka ni kwa ni bang mat ya kata ka kajing ka bau jisu uai ban dan menu bala penhun dia kata kajing sliang kajong ni ka baga jaman sim ridai tang jisu nda nilai yo mat ya kani ka gajing nin sliang ani ndak shu nin sliang shu dalile mardai tang mau bala ban ai ban pentingan ya gajing gajongi nakalong bangi mat hakanu kendo gajing ale gajing gajongi kan mau kawai bagin pai shu patang mauhi bala ban pentingan tu mauhi bala ban pendap ya kata gajing na gajongi ba dia kata gajing sliang ka bakan jaman sim tang mauhi ubala ban pentingan ya kido amut gajongi ngin sliang shu dalile nda ni layu mat ya kata ka gajing ka ba ujisu terwa Plin kerku ya pi lembah ini jeng penken mau barit nam ta keburung kecu amin.